Kerama pengempuan Pura Kayangan Jagat Luhur Persimpangan Ku Batu Karu, Desa Adat Kubon Tingguh Tabanan. Kemargian upacara ngingsirang ide betara ring Pura Irika. Kemargian upacara kerauhin langsung ide cokoda Anglurah Tabanan Raja Tabanan. Upacara ngingsirang ide betara Pura Kayangan Jagat Luhur Persimpangan Ku Batu Karu kepucukan antuk pemangku Pura Irika, sah kemilitan antuk dasan kerama pengempon, bendesa adat pemangku, jajaran kemiri Batu Karu, sah angge saking puri ring Tabanan. Pemargin upacara kesaksian langsung antuk cekode Anglurah Tabanan, ring pemargin upacara makudang-kudang niasa wiadan peralingga ide betara, talar kubacarain. Selanjutnya keiring ngiderin Pura Ping 3, sah kelinggiang ring Sanggar Surya. Mangala Prawataka Pewangunan Miwah Karya Gusti Kade Kartika Awatara Mahasang. Sesampun upacara ngingsirang, selanjutnya kutus pelingge suci minakadi pelingge Batu Karu, Muncak Sari, Tambo Waras, Besi Kalung, Ratu Niang Sakti Miwah Ratu Nyaman Sakti, jagi kegingsirang, sakewangun malih ring natar jaba utama Pura Sani Anyar. Pidabda puniki kemargiang sandukan pelemahan Pura Kejimbarang, satala kemargiang pewangunan Pura Kayangan Jagat Luhur Persimpangan Kuop Batu Karu, sawatara dados pitung are. Pewangunan Pura kerencana yang jagi puput sedurung tanggal 13 April warsa kali tali siang olas, sakelanturang antuk pemelas pasan alit miwah piodalan. Ring tanggal 13 November warsa kali tali siang olas jagi kemargiang karya ngentek majang pewangunan Pura, ketarke jagin lasang prebio kirang langkung 4 miliar tengah, sani mawe saking wantuan Pemprov Bali, pemerintah Tabanan DPRD wiaden urunan kerama pengempon. Kemargian upacara ngingsiran ida betara dari semua pelinggih jajar kemiri niki sareng siki mulang dasar menam dasar menika kemanten acara makin. Nah untuk selanjutnya nanti rencananya di bulan April tanggal 30 April piodalan saya kira niki ampun baler niki ampun kemargian piodalan baler tapi kesarengnya untuk pemelas pasan alit dumun. Karena rencana benjang nika di bulan November 2019 nika jadi kemargian acara pengentegan linggih nika. Raja Tabanan ide cekode Anglurah Tabanan banget ngapiang pengerambe saking samian angge majang pemargin pewangunan Pura mawinan presiden puput ring warsa kali tali siang olas puniki. Ring bulan Februari warsa kali tali kalidasa jadi kemargiang melasti ide betara Batu Karu sama sandekan ring Pura Kayangan Jagat Luhur Persimpangan Ku Batu Karu. Bendesa adat Kubon Tinggo ide bagus komang Trisika, latarang indek kesiagayan dani kesaringan kerama pengempon ngaturang ayah, mangde pewangunan Pura sani keempon anduk pitung dasa 6 kakak puniki, presiden di gelis puput. Titiang sebagai pengancang dumun, titiang makeh salah sampun dan pengancang riki, ring tua ilang riki, tolong dijaga kayangan riki, mando lestari budayanya, mando tetap ajak dan kau kata. Yes, sampun. Talar semeton titiang sareng sami pemangku talar sampun sareng sami rawuh mriki nggih mugi-mugi mangkin umat sedharma ngiring sareng-sareng patutna titiang unas talar nyarengin mangdo puput punapi patutna tiki kita. Pemelas pasalit ngelantur puja wali itu ring budo manis ring ngarkasih dukut kedan semenika. Niko tepat ring tanggal 30 April. Niko ponapi titiang dari sedikit ring desa Pekraman nudonan mangdaja presida karya punika memargi ancar. Ring kali dibi tada kemargiang pecara mendam dasar pemedal Pura Kayangan Jagat Luhur Persimpangan Ku Batu Karu. Nganutin daging babat dawagerian kebosang cokode ubung sareng cokode Tabanan nanin wentan perkara awinan ide cokode Tabanan nentan presida ke Pura Batu Karu. Pudi ketala cokode ubung tada nentan presiden rawuh ke Pura Kebon Tinggo. Pemuput ipun cokode Tabanan mekarya Pura puniki pindah ke pengayat ke Pura Luhur Batu Karu. Suparyana Bal TV.